Kolasib-ah second PO le third Pvt.Ltd tan training thawh khatna buatsaih ani. Kolasib District-a MLA Inthlanpui sang ni somni pathum chuh tumi paruk hming pek lo belhin hming pelot mi pariat an to. Kolasib Khawpui chhung kawng MNF Candidate K Lalrinlianan a thralai berati chu ZPM thralai ten a trawngvai tamai ni an ti. Clear to te chibe ule CT.MAWIA kania Chanchin Thar lo ngai thlak chhun somang. CZS Cable in Kolasib Constituency MLA Candidate K Common Platform a buatsaih don. Kolasib Constituency a political party lian pathum MLA Candidate K Common Platform CZS Cable buatsaih ni somni October zertop ni zandariat hian nei ani dona he program hi CZS kumtlang channel a live pek chu ani ang he huna hian MNF ZPM le INC MLA Candidate baka party tin IO mi pahni le MJA IO te antel to report basei ani. Kolasib-ah second PO le third Pvt.Ltd tan training thawh khatna buatsaih ani. Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathum lo turatana Kolasib District chung Assembly bial pathum a 4th to real 5th Kolasib le 6th serlwe Inthlanpui tura road second le third polling officer Pvt.Ltd tan training thawh khatna chu vo in khan Kolasib St John's Higher Secondary School a buatsaih ani. He training a hian State District Assembly level master trainer paruk Pularem Road Sailo SDO civil vareng te PF Nisai BDO Thingdol pu Henry Mal Somtluang BDO Bill Clear pu Gilbert Limpui SDC Kolasib Dr. Ramdin Tluang SDC Kolasib le pu Samuel Rin oma lecturer diet Kolasib ten training hi NPA chonhulama EVM mandan ataka zir hauna buatsaih ani bok. October ni som pasari sang ni somni pathum khan presiding officer tele first Pvt.Ltd tan training thawh khatna buatsaih lo ni to a roman lockdown chuan polling official PRO le Pvt.Ltd tan training hi thaw thum na thlengin buatsaih tum ani. Kolasib District chung Assembly bial pathuma polling station somret pakwa omin polling station tina hian Inthlanpui tu PRO pakhat le PO pathum cheu an don ani. Kolasib District MLA Inthlanpui sangni somni pathum chu tumi paruk hming pek lo belhin hming pelot mi pariat an to. Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathum lo tura Kolasib District huam chung Assembly Constituency pathum 4th to real 5th Kolasib le 6th serlui bial chu tumi paruk bial tinami pahni theu chuan vo in khan returning officer arau hne na Inthlan chu turin nomination an theluta heti hian Kolasib District chunga Assembly bial pathuma Inthlan chu tura hming pelot mi pariat an ta ani. MLA Inthlanpui chu tumte tan hming pek lo na hun hon meka vo in khan tuiriat bial chu tum Mizo National Front MNF Candidate bial to MLA nilai pukel donglian le Zoram People's Movement ZPM official candidate Pvt.Ltd te chuan tui real Assembly Constituency Returning Officer P Melody Ngor Thantluang in na nomination paper an theluta tui real bial chu tura hming pelot pahni an veta ti na ani. Kolasib bial chu tum Indian National Congress INC official candidate pu Rin omale ZPM official candidate pulal famki mate chuan vo in ve khan Kolasib Assembly Constituency Returning Officer pu John LT sang na nomination paper an thelut ve boka. Kolasib bial a hian nimina MNF ticket chu tur bial tu MLA nilai pu K Lalrinlianan chuan hming alo pelot to in heti hian Kolasib bial chu tur hming pelot pathum anom to tin ani. Kawng hi a thalo em ya kho chung in kalpo na mi baka hei kan kho chenom ti me kan bial chung tho kong te hi heng te hi ka ngai poi mo ma saber tu wangin heng hi emi pui ami mi rin kan thak hel ani ti kha kan soi duwa chuan zirna lama te fisel na lampanga heng damdo in kha kan sakmek te po hi zakzo ka malaka man rop changtlung nen doctor athok tu thate ne na tom thati agan malak tura ka phachok ka ngai poimo ani ti kha kan soi duwa zirna hi ap kan ngai poimo ZPM chuan tu wangin a thona sarkar sikul hi ti changtlun kan tumani ti kha kan soi du bokani serlui bial ti mason dan kong khang ngai tu na kan lo nei vete in ho ting turin thei to bin ma kan la chun zoma kan party buai sa ni som pari ta kan nei ang te kha kan lo ching felta tin MNF sarkar anti incumbency lo om ve bok nen hian
kumina hian khongai na kan long na se mema thei to kan chua pathianin ti kan ma hruaya thin ngei kan in bei sei ani tin ngai poimo tur hi atam khop maya khoi atang berin ngai kan tlanang ti ero khia thiam har tu tiang khop chuan ti tur atama kong te hi a chem ema tin fisel na chungchanga te mala kan ngai na se ema zirna chungchanga ni se mason kan ngai em ani serlui bial hian kan thianga ko ranga zirna atlabala zirna in atlabala thuam thatangai na se ema tiang chuan khotlanga mamo atamani gutna thok tam omna bial kan ni a gutna thok tu te na an mamo rang te wennia amuna kan ena kan hnuwa kan fia entinan ku wa huan nei tam na khuate bial te kan ni a chunga chuan ling road fura thala hankal thei turang chi kong thate kan mamo ema kuwa kan thlai thar tele hildang dang thlai rang kan han thar chuate man zo ka kan thar chua te kan phal theinan kong thate kan mamo a tiang chuan lei thwa heng fertilizer kan han ti te hi open market a bazara dorpa ngai lei tur chuan aman te asang ema cheng nuai khat man hian cheng nuai khat hian alei tlem mani chung te chu subsidy in man tlom takin lo nei tu ten an mamo na hmuna an lei thei tura ol sam takan lei thei tura rem ruat sakte kan dua tin kan manifesto number 1 akhan changpuina kan tia serlui bial hi Mizoram bial zong a hian potential area ber aniang tia chalngam khopa mun nei thwa thai rang engkim a that theina bial a that theina mun kan nia chumi tan chon he changpuina kan manifesto number 1 congress inak manifesto number 1 kan flagship program a kan nei tur changpuina te hi kan chhor chang kai don em he policy noi hian serlui bial hian na satakin ma so nang chu kan ngai poimo em ani a fisel na chungchanga te healthcare chungchanga te po thei to pin healthcare te kan boi pui dona tin infiam na chungchanga te infrastructure kan nei thalo ni kan bial chunga hian auditorium po pakhat ma kan nei lo ni Serlui biala chotum INC official candidate pulan machwana le ZPM official candidate pusil thanfela te chon vo in vekan Serlui assembly constituency returning officer pulan Muanpui ne na nomination paper an thelut vele boka Serlui biala hian nimina MNF ticket chotor bial to MLA ni lai pularin sang aral te chon hming alo pilut to a heti hian Serlui biala chotor hming pilut pathum anom to thina ani in than chotum te tan hming pek lo thei hun hi bial tina October ni som pathum sangni somni pathum changkhan honni in October ni somni sangni somni pathum thlengkhian hun hon ani dona public holiday ti lawa chon jingdar som pakhat le tlaidar thum inkar chungin assembly bial returning officer emo assistant returning officer emo te hna hming hi pek lu thei ani hming pek lu te hi October ni somni pakhat sangni somni pathum in rin ni choma dar som pakhata endik ani ang Zonet in Kolasib constituency bichian na annei ni som paruk thasom sang ni somni pathuma MNF MLA candidate K Lalrinlianan thusoi Kolasib chhung kong pui chia chungchang zonet zona channa a hei hi chu ti me ni ataka shetu kan ni a kan khopui chung kong te hi chu kan en kola kan bial chung in a thralai ber zel ani hei aya tha hian en kolin ala om ngai lo ti in zonet zona a chan chungchanga ZPM Kolasib block thralai chon thu chwa siamin K Lalrinlianan chu trawngvai ta mem ni anti hei hi chu ti mai ni ataka shetu kan ni kan khopui chung kong te hi chu kan en kol kan bial chung in a thralai ber zel ani hei ai thayan en kol om ngai lo ZPM to choina tarlan danin Kolasib bial MNF candidate purin te chuan kan kong pui te hedi tak me achha chungpo a bial chung in a thatlai berzel alani alati thei hi ZPM thalai Kolasib block chuan makanti a Kolasib khopui chung veng in kalpona kong hun chen kha chulir thei tan tlan shom khopin kong khwar lai atamin a pishit na sa em hlom zo kani anti Kolasib khopui chung in kalpona kong kan nei te hi Pvt.Ltd lemin thei top choin poisa om angangin an
kola sarkar an poisa di langzat po pek ani thin lo awang zokin Kolasib Khawpui chung in kalpona kongte hian do thu asam lo zo khiala chutiang thil ani lai MNF Candidate K Lalrinlianan a thatlai ber zel ani ti thu asoi hi chu awar mama zog ni in ZPM thralai block chuan an ngai ani Kolasib in kalpona kongpui khwarlai tam tak omle lir theive wa shom khopa kan kongpui te apishita wangin har sadna mi puiten kan to mek zok laya mi puite har sadna shetiam phatok lo bial to MLA kan nei hi ZPM thralai chuan poi kan ti tak zeta kan kongpui din mun thatok lo chungpo a thatlai ber anga soi thei MLA kan nei hi vandoi thak an ti thu an soi bokani Central TB Division na changa andon X-ray call CR system to Kolasib District Hospital la install fel ani a maintain pay fel ani Sarkar le puichuan ram chunga changa TB natna umbo atumna konga Mizoram chung district panga Kolasib-ah mit serchip champhai le longtlai te chuan X-ray machine hi andonga call te hi tum khata full set a don nilavin ama saber hi sangni somni Christmas wangvet lai lo thlen hnu a sangni somni pakhat khan call chen khat aron thlen bel le a ma se call ron thlen kim hnu po hian permission lak ngai ingem zatam a oma wangin re tak chung installation ti thei ani lawa heng zongjong hi boy pui fel torin kum thum don hun man ani Kolasib District Hospital to installation ti thei om chun le permission nei ngai zongjong nei fel om chun ani a district dang hian call hi an la dong kim lau ni in thudon ani X-ray call thar hi CR system ni in company lamin mithiam ten zertop ni kalta khan installation an ti fela nimin khan hlotling taka enchin ani le bok Niwin Khan Konpui VC1 buatsaih Anganwadi Center 9 thawh H.VANLANGHAKA Anganwadi worker cho Mizoram chunga malnutrition management lama thawh tha choi moina adon lompui na hun man ani Konpui 1 VCP K Lalrinlianan chuan state pung huap choi moina baga thingdol ICDS project le district chunga Anganwadi Center zinga ti thaber lo man sang sang alodong to ti asoya electric connection an la nei lo po VC in an ngai to sakdon ti asoi H.VANLANGHAKA hi thingdol ICDS project huam chung bika Anganwadi Center thaber le fiber ni na te slogan writing competition ate NutriGarden thaber lo man voi ni te teaching and learning material na thaber ni na te Poshan cycle rally ate Poshan tracker one time special honorarium te promotion of learning corners te tribal food fair display competition ate ati thaber lo man alodong to a district punghua pa promotion of learner corners ti thaber lo man po alodong to bok ani Mizoram Tlangram le leilet bote singchan ani chawa heti lai hian Mizoram bo tharzat ero apung chaklei theilo kum sangni soma changa sangni som pakhata changa sangni somni pakhata changa sangni somni pani chunga Mizoram bo tharzat chu metric ton singli sangsari zani pakhat le metric ton sing rok sangni somriat pakwa inkara oma bo tharzat hi apung mohle ani heti lai hian Mizoram leilet siam theina mun hectare Sing sari sangli zaruk somli pali omin leile ta siam thei tu rangai la siam lo zaw zong chu hectare singa sang sari zakwa somni pasari atlinga RTI zona agriculture department SPI awina chandanin tun hnai kum som pani sangni soma changa sangni som pakhata changa sangni somni pakhat sangni somni pani chung Mizoram in buathar Tlangram le leile tamber kum chu sangni som panga changa sangni som parukni in metric ton sing ruk sangni somriat pakwa thar ania atlember chumchu sangni kum sangni soma changa sangni som pakhat ni in metric ton singli sangsari zani le pakhat ani tundin huna Mizoram leilet om zaw zong chu hectare singkhat sang rok zasari som pasari ni in mirsek report alandanin Mizoram leilet siam theina mun Sing sari sangli zaruk somli pali oma heti lai han leile ta siam thei tu rangai la siam lo zaw zong chu hectare singa zasari zakwa singa sang sari zakwa somni pasari alatlingani SPI outar landanin department nisha theichin atlangram lo nei kumtina lo wa in kiamlam apana heti lai han Mizoram bothar apun theina turin agriculture department in rahmanna malak sang akalpui mek bokani Chanchin Thar kan puan thei chu ni